Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod yun, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Amalam yung amin sa kapada papagayam. Mandipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, City of West, Loac City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga subang bahay di programa. Idi kalman lang. Idi kalman lang. Kada ito di pag-aayab niyo? Ni Mr. IKL. Hindi kalman laing manong Nemi Ruiz. Kumagkablawak tinimbag nga malem kada kayami nga sa para. Kat sa dinuman na paset tirubong tiyad nyo. Anyaman nga daw ken oras. Basta kapkablawak ta kayo di good afternoon, good evening, good morning. Yung ba naman nga agbiboya kanya kita, padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Divina. Ano ti pagkasalitaan ni Divina? Ni Divina kahit nakanuag tagbaling nga madre. Yan. Kahit nakanuagbaling nga madre. Tayo so kanot mangituloy, ti kayat inana nga saan nga napauno saan nga natuloy. Mga magmandred to nga ta ni Divina, padaanan niyo papagayam. Di nga ro den irugi ken iring pas, tuloy-tuloy, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Divina, sagodayan nga ti surat, kunanan to'y, idi, kalman lai. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong Nemi tay narakop ko ni mama, naging narakop kami mama, iriday tangin nakpanagpakada ken kuan. Naliday ni mama tagmaymaysan kalpasan akalpasan laeng itiya 2 o 4 nga bulan ko na mga nagpakada ni Manong Bert. Nganapan iti seminaryo tapno sumrek kano akas padi. Akalpasan ti 2 nga bulan manong. Sumaruno akpan sa di kumbento ta sumrek ak matakas madre. Da kami ngagkabsat padi ken madre. E rinto tani mama mabati dito balay ngem okay lang kanu ken kuan. Tati arapap na idi nga saan nga natuloy ket siyak ti mangituloy. Kahit nakanomit idi, tagmadre, tapno makapagserbi unay, makapagserbi osto, iti ni kene Apo Diyos. Ngayon di dumteng ni Papa, nga natuloy ti panagmadre na. Kahit siyak ti mangituloy manong Nemi. Kahit sinalsaludsod ni Maba, no talagamit lang, desidido ak ngagbaling nga madre, uwan ko na. Naglugan na karoon iti bus ngagbiyahe tapno ni kasta ket mapanak iti kumbento nga nito ding nga inak papanan na pagbalinan akas may sangamban rin. Ti makadakas ba nung Nemi no kasta ka napahot ti biyahe maulawa. Tsakbat nga ron nang itugot iti ba tumarek tapno sa anak ka maulaw. Ag may mensahe iti tugaw ko iti talagsardeng ti bus ket ada naglugan. Kaya masadag kanyak ti may nga lalaki nga nakashade. Adi, awan ti katugaw mo, mabalin ti makitugaw. Sige, kuya. Ala, agtugaw ka. Nadlaw na siguro manong Nemi nga maululawak. Are you okay? Maululawak ka rin. Kastaw na ilingit mo, kan bumubusag ka. Awan la ba karampan nyo mo, no, na? Awang ngarod. Sige, ad extra ka pa nyo. Manang Nemi, naman ang kita, guguhapo ko man, ikatin na ti shade na.
Wen, abang nga ta naka-shade, kadadamat ito nagtibas. Ngayon gwapo manong Nemi. Isukit din bang pumpunas tilen et ko. Inalak, agawag kang kuha na ti panyo, ngim sambit nga ti panyo, tinigamak no, di ka ti ima na. Susustunan. Okay akon. Ano okay? Lugambit lang nga, adalaki di bag ko. Ada intro na manong naming sangkis. Ito yun, may tabaging katiolaw, angut-angutan. Ngayon o kasamit lang, o kasak. O kasak, kanem, uno angut-angutan. Inangot-angot ko anong naming yung gabot kahit kong kakanin. Kinan ko. Thank you. Okay ka na? Okay yan. Noawan ka, Jack Lamon. Siya gayam ni Ramon. Siya man ni Divina. Nagraip titakulap mi manong nami lalaking lalaki. Idinto ta sana nga may sinat panagkita na kanyak no mapaysa na panginig cut shade na manong nami. Papanam, dinamag na. Inagjay kumbento kahit ko nga akas mesa nga madre. Madre? Are you sure? Owen. Amom, idimit agkabanwagak. Planok man iditi sumrek seminaryo. Takit kumitagpadi. Ngamamom sa nga natuloy. Taapay. Apagiso, nakiti kabigatan na kumakit isot panagrubuhat ko nga mapan seminaryo. Minasekar da ti pamilyami. Da papakin ni mamakin talo ka kapsat ko. Natay da amin. Ngatsyak lang tinakalasat. Oh my. Adun nga tawan tinapalabas. Nagkamamis mo ka pasamak. Uy, namatanga ka mismo no kasano nga natatag tibala. Tibagi na kinaganak kanyakin kakapsat ko. Oran asikan kararwa dagiti nang parakpak anang masakar ti pamilyami. Imbag ti santa ka nakita. Santa kitramraman. Ada kami ti kasta nga kasasaan nga kin inistorya manong nemi pagamuam ta adda na naangay nga commotion. Ha? Ano rin jay? Hoy, anak kong tilugan. Okay. Naawanan ka no ti preno tilugan. Ha? May dumar tayo. Matnagdayin talang tayo. Kumit ka kandiyak, divina. Kaptan na karakaw pa na kisalakan ka. Manong nemi nakaamamas day di nga aksidente. Rangtay manong nemi nga sa amat unang nga makuna nga nalagda. Gaputa, hindi pa nakalos direksyon tibas nga nagluganan mi kinaladkad na manong nemi tiga riles tiga rangtay kat nagtibus iti kabatuan iti kapanagan. Ini agsublin ti puot ko manong nemi hospital ti ayan ko. Ni mama tinakabante kanyak. Mama, ala, agaman ta kinapo Diyos. Di pinanak talakariin kan. Ano nga masamak? Eh na, natnag dyan nagluganan yung obus itirang tay. Kada mo, kado dagiti pimusay. Kaduan na dagiti natataingan, kada dagiti ubing. May saka, karigid subagro nga nakalasat. Ano nga diferensya? Dagiti duwa nga lupong. Duwa nga lupok? Apadyak makuti. Nasamento, dagiti duwa nga lupok, mama. Owen. Ngam ko natin, doktor. Ang alpasan di talukan, aking gatupat nga bulan, mabalinto nga may katin semento na, kat makapagnakan tumadlaan normal. Mama, diya kadwa, kinatugaw ko. Ni Ramon? Namamoy usunan, kapampanaw na lang. Isutin ang bantay kayong katimanual daw, bayad nga wampuot mo. Anya, nanano isuna, adamat, adamat sugat ti may sa braso na. Imasa nga napakaruan.
Agyaman na kang kwala. Iso tinaramat ni Apo Diyos ni Ramon na nangisalakan kanyak. Hindi maragregan ti Bas. Imbili na kanyak nga kumpetak kat inarakop kung saan ko inibatan. Uwin, ngay sobete, kagrunahan ka nung ang tulong kang ka ng itarahe ti ospital ni Ramon. Hindi makasalitak ni Ramon, manunemi, agyaman na kang ka Ramon. Saan ka binabayan? Agyaman tayo na po Diyos na nakalasat ta. No pa adot isa nga nakalasat ka na itong disgrasya. Ngam, saan ko pa ilang may tuloy ti papang ko sa dyan kumbento tap na agbandre. Tako na ni mama nga mabayag san tumikat semento ti sa akak tap na agsubli ti normal apan nagna. Sa gabala, umay kanto sarsarungkaran iti balayo. Bayan, ti panagungar ko, panagpapaungar ko, manunemi, pasare makariingak, nga damakitak manunemi, nga prutas, iti sibay ko, ken fresh ko nga sabong. Mama, gimatang kayo, ti prutas para kanya. Indagas ni Ramon. Eh, api nga, di na inuray nga makariingak. Isumat ti bagak ken kuana. Urayam nga kriing. Tagsalita kayo ko na. Ayun kang kanahin ng gumangganak. Diyak man mo dahil dyan nga tao. Talyaw nga talyaw. Gumangganak. Kasla, diyak mo, diyak bawatan. Namindwa manong name pinasyarnak ni Ramon. Tibakas daawak manong name dis oras ti Rabi. Ramon, nakawaywaya ti aldaw. Kandi sardam. Apikas ting oras kay may kadito balay. Pasensya kan. Adoon na kami trabaho. Kan pasensya kan kini. Nagpasensya akong kini mamang mo. Aguri ka. Rabi lang rudin, di mo pala ikatin shade mo. Bulag ka di? Uno bulsek? Bulding? Si Kamet. Diyak pa nakita nga di mo. Diyak pa nakita nga one shade taro tama. Ikatik man langan. Eta. Nagwapo ka, Ramon. Baka malipata mo ti panagmadrem. Tanama mo na. Ha? Kasta ka di. Ape nga subli-subli ka. Ape nga dinaksardingan ng sarungkaran. Kapag nagbaling ka napatig ka niya. Sumidla ko nang nga. Baka sana ka makamagmadre. Gabot igawid na in love ka kanya. Sa sino ko matasan nga may love ka, Divina. Katsi ka, anyamet ti Marignam. Kas may salang nga gayam Ramon, kas may saga hero. Eh may tuloy ko madlang ti panagmandrek. Makabagnaklakit din nga normal. Agsubliak, agturong tumat lang sa kumbento. Ngam saan nga natuloy manong nemi. Gabuta, edit, tamakapag nakon manong nemi back to normal, karibagan ni mama kaniyak, nga baliwak tagrubuhat, nga papanin sa kumbento. Tapnorogya kon manong nemi, tusumrek, nag-training nga kasmay sa nga nurse. Isumat nga sumangarong karmanen manong nemi ni Ramon. Nga nakukuha po manong. Macho. Nga di makastrik dito uneg kat inigkat ng shade na. Nakukuha po manen manong nemi orek la na patilmon. Banag nakastaawan ni mama. Ramon, ada ka man kaya man. Uwan nanata. Kunang amin ni Divina nga itat panagrubot na tatno mapanin si kumbento. Kaduay ko ma. Kaduayem? Agkalugan kay manen? Amang ano, daman ng dagas sa mapasama. Nga baka igawidan, ti. Panagmadre ti anak ko. Ma, mabaling nga itantan. Ano nga itantan?
Saan kumapay lang ita? Ay, apo. Makaamo ka. Pinanawan na kami ni Mama manon naimig at imasadag kanyak ni Ramon. Nagdesisyon ka. No kahit mo tagmadre mo na saan. Alangamet na mapilpilit ka. Baka kaguran ni Mama. Maawatan na ka ni Mama. No talagang sanga na karingang balik ka madre. Anong harti trabaho? Nag-road kami, di ba? Di sumari ka ang trabaho. Ano ta nakasagana nga trabaho? Tulungan ka kung nakumangam. Awamot amamok nga dada gobyerno. Wan? Tumo, sumre ka klayangan nga trabaho. Padasig tagaplay dito munisipyo. Ano bakante? Kanado dagiti makamamukan niya. Manok sa uman ni Mama manong name ngem awan tinarabidan na. Hindi nakastreka kamay sa clerk manong name iti may sa bangko iti ili ni. Siyempre, sumre ka kitibigat amapan mo opisina, mangal dawak sa jay, sakto agawid iti malem. Kaya di may sa nga malem nga panagururay ko manong name iti paglugan at agawid. At nagtimag. Divina? Ramon? Agawin kan? Okay. Hinta pa lang dita, tagmitihan ta. Umay kan. Kinuna nakatinig gaman ng tiimak manong nemikit ginuyod na kun. Simuro takmadlata. Kaslag dardaras. Aguri ka. Anak ko apay kasla ka lagdardaras. Napadagdag labas ng oras eh. Basit nga minti oras nga nitid kanyak, tap na makapagsalita ta. Apay nga min, nagaputi trabaho. Ano nga min trabaho? Agorderten, iyaw-awa mo't sa lutsud ko. Sa sino ka talaga, Ramon? Siyak di lalaki nga gayayat ken ka. Dada ka diti kapunan, wapi nga pati siyak. Sangkon ngayon patuloy pa iti panagbaling ko nga madre. No talaga nga, makapagmadre ka, mapasama nga basamak. No talaga akayat mo. Agmeriendatan. Kalbasan na. Adanto papananta. Adanto papananta manong nemidyak pulos dinamnama nos na dinut ibagahan nga papanami. When? Nagna kami manong nemi kalpasan na kaslata at kayat na nga liklikan. Umay ka dito eh. Umay ka. Oh, apay, Ramon, inarakop na manong nemi nga timalikod iti kalsada. Ala, apay nga, data pala dito kalsada, apay nga rakopin na. Manong nemi na si putak nga dalim mamas nga. Mobil da kiti pulis. Diyak kamin kayat ka makita ta kaya. Tama ka ni bagada nga. Ada ka dilim-lim na ngam? Ada ka di kabot-buteng mo? Awan kabuteng ko. Nilang mamamot kabuteng ko. No ipaharit na mo supyatin na relasyon ta. Itulitan di pa man. Manong name simrak kami matiniti. Ito hotel? Ramon, no. Iba't pati ka. Mabita lang, talo lang ang oras ta. Di ba, kahit mo amuam no sa sinuak? Ibagakain ka, pagsaritaan ta di amin. Unang hotel madatoy at papananta. Taapay, nasumrektan ti hotel. Andan mapasamak, mabalim ngat unag ti kwarto, iti pagsaritaan ta. Ngayon nakalalis to dagiti pasamak manong nami. Gabutay da kami ni tunek ti hotel, nagtugawak iti iking ti katre, nagtugaw man ti sibay ko. Kada paprusan na tagsumbangir nga apakat. Sana, inigkaman ti timid ko manong nami. Sana inya sa dagan ti rupa na. Kalbasang inikat na shade. Shade na. Kaya na malan naman ang name di bibig ko sana ni nanam.
Divina, sayang na gito yung big madre ka. Sayang na gito yung pampangki. Madre ka. Makapagserbi ka madlat ta kiniabot Diyos. Kay madre ka manusahan sang kadi. Ramon, siga kadi, ti ati pa, ti kayat ko, ang mapasamang. Gawat si kakinsiyak tinekari. I love you, Divina. Ramon. Jakun na terren, tiriknak nga di pala robrongkwas manong na imi kinapudno na ididamo mingag kita. Kada dilangin padagtugaw mi panangpunas na tilingit ko. Addan mariknak nga na isang sangayan. Uri nga tanong saan kami idi nga na disgrasya manong nemi katata kumamad gundaway ko idi nga kid-kid nga saan nga sumrek idi kumbento. Kaputa talaga ako nada. No sumrek ka ti kastoy nga profesyon man manong. Dumdengin ka na giti panubok namang suot kang ka no natibker ka kontra iti sulisog. Ni Ramon manong nemi ti dimtay nga sulisog iti bihag ko tapno maati pa iti kayat ko ang panagbalingan madre wano kalikagom ni mama amang ituloy tambisyon na nga siyak ti mangituloy. Tagasano pa yung agbalina ka madre manong nemi dinto agpadpada kami nga lamo-lamo kini Ramon. Ni Ramon manong nemi nakabarbara tibagina nakamatmatyo nakabarbara nagimas nagmayat nga rakupen manong nemi tibagina nagmayat na riknahen dagiti irut ti arakop na kanya nagmayat nga nanaman dagiti nabara nga agek ken na panang nutnut na panang nanam ka dagiti bibig ko nagmayat ti agasog no kasta nga agkan na titenged ko ken iti poon ti barukong ko aging kakirab-kiraban nan manong nemi ti duwa nga mansanas ti barukong ko virgin nga barukong manong Ramon Ramon no naituloy ako mga nakadanon ti kumbento tiyak ko mga mapadasan ti kastoy awan ko matimariknak nga nabara nga bibig Jack, kumamapadasan, ti panakirap-kirap, ken panakagat-kagat, panakagat-kagat, digiti duhaman sanas ko. Ramon, Ramon, Divina. Nakaimimas ka, Divina. Ramon. Wen manong nemi dinigos nak ni Ramon kadagidek kakabarang agek na itinaduma-dumapaset ti bagik. Dapan na pa'y manong nemi pinadas na linusok ti telon ti kuweba. Ngem gabo tarumbagmet manong nemi ti dila na saan nakabaylan ta virgin nga rod dayta nga ruwangan ti kuweba. Ruwangan ti langit manong nemi. Aging ka manong nemi nga dya armas nan nga mismo ni Ramon manong nemi iti inrusod nan tapno di kasta kat mapisang ti talon kat maburakan ti kristal nga salsalmat-mata. Nakariknaak man tinagsaan nagpaidumang sa nga mapagapaman lahing manong nemi gawat takalpasan data nga simbreken ti kuway ba ti armas ni Ramon. Ingusod-gusod na maten manong nemi kat kastaunen iti mayat ket imnas na iti panakaitayok-tayok ko panagampayag mga agpadpada. Iti panakairot tin nagpagkapanang kayat ket ken kuwana nga manong nemi no kasta nga dumteng tinasangsangen nga rikna inak marikrik na. Ramon. Ibaglagi din tasaan ko nga natuloy tinagbadre. Tano madre ako madjakon maramanan ti kastoy. Numaramanak ko mga baka padit ibang raman ka. Ramon. Mapanakon Ramon. Divina. Divina, I love you. Manong nemi day din tinangrugihan ti masansan.
No, may panangalakan niyak ni Ramon kalpasan ti opisina sa ka mag-check-in. Banagton manong naming ong tanak ni mama. Ay makadlawak kang kaadivin. Apek sa sarunong matan, di magbagam nga overtime. Kang kanawit lagi nag-overtime ka. Ma, ato nga hindi na skin nga kamakam ko. Susuhapo ay. Anya nga tanong iti may isa nga, malam kat umay kanto si Iman. Gor ka tatawag ak tuman ni security guard. Do talaga mo lang kung overtime kayo? Ala ni mama. Apay awan ti pamati yung kanya. Ay adam pa nagduwa-duwak. Manibod mat idi mga opisina kan kat saan nakamot na paspasyar ni Ramon. Ni mat mama. Iso, iti bang ururay keng ka? Nga makaruwar ka iti pagtrabahoam kalpasan na kat anat aramidan nyo. Inga ag dinner sa kaito ag hotel. Ala ni mama, si dadalusak pa lang mama. Mambalin ko pa lang, agi ka di trabaho, tap na ituloy ko matlatag badre. Ay! Agabain ka, kinagbabutang ka kinaabot Diyos, sige mag-iba ka habay ti kasta. Baka saan kan nga virgin, loko? Saan da nga awatin tag madre ka virgin? Ay, uno saan nga virgin? Wala nga orti kayat yung mama. Sumre ka madre nga virgin? Ito na may isang nga madre, saan nga virgin? Ay, ano tayo magbagam? Shoo! Kunadan sa nga, dagiti ka no padi nga. Hoy, ay sususapo, sus Mariosot. Pakawanan na ko mga naabot Diyos ha. Talay magbagaman ako. So nga takas na, api nga digidya kumbento nga makikita dagit api ato digiti o tumaod nga ubing. Akin anak ko ba dagiti ubing no saan nga digiti mamadre. Ay, abo, Diyos po, sando talay magbagam. Ay talaga nasa bidungan ang tapanunot mo, gan kararawam, divina. Ay naapo, gabay ito dahil nga Ramon. Nalipatan mo ang ambisyon mo, parang ituloy mo ko matambisyon ko, tagbalin nga serbi kinaabot Diyos. Mama, oras ang kang madre, makapagserbi talat tagin ni Abot Diyos. Una nga, ma, gusto na dito. Ibagam tipod, no? At naka din nagbaling nga relasyon nyo, dahil nga Ramon? Ganata ka din mapaspasama ka na kayo? Ma, no talaga na ikaring sa anak ang madre, kat mga sawa ni Ramon to tagbaling nga manugang yun. Manong nemi gabot madlaw ni mama nga kang kanayon na agog overtime kanu. So ngimbak kini Ramon manong nemi nga umay naklatan pasyaran sa balay. Taoren no kasta nga 10 oras to na naturagan ni mama. Mabalingmat nga text na nga kunan na nga adak ti tiruangan umay mo lokat tiri daw. Asaan nga tugtug. Kasta nga rin ti mapaspasamak manong nemi. No agalas 10 terabi adanton message manong nemi ni Ramon. Ibaganan tong aday suna tiruangan unori daw. Hinaktumatir ilokat. Sumrekto kitagin narakop kami. Naimas tumatin titurog ni Mama Mano. Kalito nagti kwartok. Dito ikam tumanin ngagpapasit. Oh, Ramon. Oh, Divina. Oh, I love you, Ramon. I love you more, Divina. Oo, kaya't kumanin, Ramon. Gusto sana kang mauma. Yung baglagi din sana ka nagmadre. Tiyak ko mamaramraman ang tikas ito nga imas na, Ramon. Oo. Ngayon minsan manong naimi na duktalan na kami ni Mama. Basta o ni ngamin ti asog ko manong naimi kat bigla nga da nagtugtog itiri daw iti kwarto. Ay! Divina! Divina! Diyos ko, ni Mama. Babda. Sumiro ka kiti siro ti katre. Ngayon tibayag ko anong naming na panangilukat tiri daw na alagayam ni Mama titulbek duplek ititulbek ti siled ko anong naming apag isong ilukat dati tiri daw iti na makadisaag ni Ramon iti katre nga sakbay ko mga umusok iti siro ti katre nakita na kung nagtupay ngamin isusalak ko ya paunay ay sus. Kanya da ito yung mapaspasama ka nararamidam divina. Ay susapo. Tika anak ko nga kayat ko kumangagmadre. Kasto yun di mapaspasama. Ay na, nakademdemon nyo matentararamidam nyo.
Pasensya kayo, nana. Happy kami nga dimteng katibiyag anak ko. Sikat na kaigawin kan ko, anak. Sakit umay mo kalkalungan na kastoy. Sikamat nga dipina. Kanabay ka din nga kastoy ramidan nyo. Ngano kasta nga makaturog ako. Nisot panang pastrek mo. Ito na ito'y nga demonyo. Saan ka demonyo, nana? Demonyo kaya rigam. Pangpangasim, Ramon. Pagpapangasiakin ka. Sa dingam ka na daywam ti anak ko. Pangasim. Adaywam ko man. Manong nimi di awanan ni Ramon, binagbagaan anak ni mama. Among anak, kasupad iti amin. No nakastrik ako mga madre, apo nakadalos nga nakasinsin ako kumati kararuam. Ngam gapo iti dahi nga Ramon, nga inaramat ti sa iro. Naibabawi ti panagbalin mo ang serbikin na po Diyos. Saan mo ka din mapanunot nga aramid ti demonyo ti mapaspasama kinaramidan nyo? Taktakawin nyo dagiti pasama. Kasanunog sigog ka. Amum ka di unayen dahi nga Ramon? Amum no taga ano? Nga anyat kinatao na amum ka din? Ha? Manong na may manipudmat idin saan matan nga tumawag ni Ramon. No kastang siyak timang tawag kang kuha na unattended. Oh my God. Tinungpan lang ka din, di ba nagpakpakaasi ni mama? Di ba kadakis manong nemi saan ako matan na marik na tiragsak. Diyak may ulit ang trabaho. Malmaldayak. Gabot kayat ko nga makita kin makasalitan ni Ramon. Kayat ko manong nemi ngagsinaarak kami manen. Kayat ko nga mapapanti pa nakailiw ko ken kuan. O Ramon, nagpakita ka. Tumawag ka. Iwag ang mga kita ta. Mailiw ak ti bara lagi ti agek mo. Kailiw ko ti irot lagi ti rakop mo. O kaslasa nagbiyag no awan ka Ramon. Ramon. Naging ka manong nemi nga nagdinamag. Nga di ka bagibang mga ili manong nemi kat siyam tinatay kadagiti pulis nga naka-duty kadagiti nga rabi nga rinaut dagiti rebelte a grupo. Wain manong nemi. Nagdinamag dahil ta manong nemi. Rebelde ka no tinang raot iti dayta nga rabi, iti police headquarters ket siyam nga pulis ka naka-duty natay daan. Makapasidtukar nga damag manong nemi. Anat basol lagi ti pulis? Sino da kita nga rebelde? Rebelde nga NPA? Da kita komunista? Ay kaya manong nemi ti maysa nga bigat. Naipaigam kanyak ti may sa pagiwarna. Nga ti front page na manon nemi at daladahon ti may sa nga lalaki ama ko na nga wanted. Mining-mingat. Kayang ingas ni Ramon? No? Saan iso? Manong nemi kimatang at kasta nga pagiwan na kalbasan na. Pinadas ko manon nemi nga ginusugusan ti batog ti mata ng inikak iti shade na. Ni Ramon. Sabot na Ramon tinagan na. Ngayong Commander Enrico. Ngay sukanuti. Akin mastermind tinapasamak. Nga, raot, panaka-raid, TPNP station, di kabang-ibang nga ili. Wanted iso naman ang name. Saan? Saan nga da ito ni Ramon? Saan nga da ito ni Ramon? Saan iso mo?
kita gaya manong nemi ni mama dayta nga ladawan. Wen, kimatang ba't kaya ito newspaper manong nemi kiti di agawid ak ito balay pasabat na nga daos. Kinam dato yung lalaki. Kinam dato nga kumantar, kinaman. Abay ko mo, sino kumadata mama? Saan ka di nga ito ni Ramon? Imposible nga sa... imposible. Isumot lang nga, ada kiti gondaway nga, ada nga kay-kayat na tirabi, aslakang kanay, nagumangganat, talyaw, no kastang umay ditoy. Kinay-kayat na pa, nga hakas nagtulagan nyo at this oras tirabi, nakaturog ako, isot iumay na ditoy, agpat-pat nang kay ngagpapas ito, nagtikwarto. Kung nagtupay amin, dahito'y nga tao, tinangigawid kan ka, iti pa nagbalim mo kumaamadre. Kan ora agsubli ka itan, nga maban kumaytimang, kumbento tap ni tuloy mo tagmadre, saan ka na qualified? Kaputa narugit ka nga babae. Nimat mama, kay Diyos ako, narugit ako nga nakiuna. Tayo ito kriminal, isot nagpapas ken ka. Hapo na yun anak ko. Ti kayat ko man la kumati, amok kita. Talaga nga, agpadpada kayo kinimanong mo, ngagserbi ka na iti Diyos. Ganina, ni manong mo kitanda nga, iti seminaryo kat posible, nga di babit kat may sudtong kapati. Nga kadikito'y kuman kat nananay ka kuman nga nurse. Nga man tapasamak. Yung gawid na kati may sa nga demonyo, may sa kriminal, may sa commander, may sa kaupo na kalpasan data manunay may nag-ring cellphone ko. Ni Ramon dito mga tawag. Hello, Ramon? Hello. Divina, kumusta? Gustoy. Abay nga, di ka matanti mo tawag italaeng. No tawagan ka, anantantin sa cellphone mo. Gabukad ti kas di nga bilin ni mama, iso nga tinongpal mo. Kung nakmala na napudnot, panagayat mo kanya. Nung napudnot ko panagayat mo kanya, ura na mapaspasamak. Uri man nung mama, tibang iparit relasyon ta. Ilaban mo kuma. Bisyak namin tinapalabas. Ramon, si kakadin ni Commander Enrico. Si kakadita kinakem, muna may sa kakadagin ng raid, edi police headquarters sa kabag-ibang nga ilimi, nga nang papata kadagin siya mga polis. Rumeng lahi nga matay, di kinikas kadakwada. Huh? Gabuta korap, di kita nga polis. Para aramat na kadagin korap nga politiko. Isuda, kadada, kapakadadalan, ti masagbayan di kita tubo. Gabuti panang protector da ka naging durgista da kiti drug lord. So nga Robeng amatay da dito. Kaya mapukaw da iti da ito nga lobong. Ramon, ano da kitang ibagbagam? Asino ka nga talaga? Kaya't mo nga mamon. Umay ka. Agkita ta. Ibagakain ka na sa dinong pagkitaan ta. Mangirabot ka at sumagmanong arawatan. Pasumurot ka kanya. Sumurtakin ka? No talagang ipatpatignak. Patganak. Ipatpatignak sanggari. Pues no ipatpatignak. Mawatam tibiyag ko. Kat sumurt ka kanyak. Urayan ka. Tanusang ka mauray? Umay kaalaan na mismo ni tabalayo. Diyos ko. Nagsido ka rakman ng naimi. Ano na ito yung nasapsapulak na salsarak na amok nga lalaki. Demonyo sa iron sakit nga paiso. Tadya ka mo no aping agtungpalak na ngalak subag manong arwatek manong naimi kalpasan na lilibasak ni mama. Napanak iti lugar manong naimi ng baga nga papanak. At sadyay manong naimi ni Ramon nga guruuray kanya. Ini makaasidegak na ginarakop kami tinairot. O, Divina, sa naglanang itinapaot, nagitibibig.
Manong Nemi, may iliwak ken kuana kasmet ti pa nakailiw ko ken kuana para kailiw na kaniya. Ngano mo balin na kumanga iti dayta gundaway Manong Nemi ket adamanin mapasamak kada kami nga maawan tinapintas awan kami itinapintas ga lugar. Aging ga dalangig ko at timek. Commander, mabantayon. Commander ko nantakin ka. Umekan darsem. Idet adag timek Manong Nemi. Ingatan yun na giniima yo! Polis na ginawoy! Napalaulawang ngayon! Awanin ti magtarayan nyo! Manit ka daw sa Wendet, Ramon. Kaya ka duwa. Awan ti sumuko ka na kayo. Pumatay tayo. Rumagit, makirangit tayo katakwada. Kalbasan data Manong Nemi ginuyod nak ni Ramon. Si Murtak med kang kuha na taurek kedkedak nakabigpisa ng guyod. Kalpasan data si Narano Manong Nemi ti ranipak pagkanal buong dagiti putok Manong Nemi di palto. Nagikisak Manong Nemi makitaklat ta Manong Nemi. Iti ba nagdiso dagiti bala? Iti aso nagtisakak ng tartaray. Ay! Matay akon! Tapalpaltugan na kamgaya Manong Nemi kini Ramon. Dagiti nakapalawlaw ka na kami nga pulis ka no. Manong Nemi, nakadanon kami iti mabalim may paglagadan. Ramon, na ito eh. Aglingid ka lang. At nakitak Manong Nemi inruwar na tipaltug na. Kinaot na tipaltug na naisakibot kang kuha na Manong Nemi kalpasan in casa na. Diyos ko. Apay nga may ramraman na kami nga minayaman na. Apay may ramraman na kaniga matay. Manong Nemi na si putak lahig nga bimalis ni Ramon kadagiti pulis ka dumardarop itayan. Awan tinangig ko nga nagasug talakitak nga kimleb dagiti pulis. Kalpasan na naglingid ni Ramon, kalpasan na agbusi man ti igam, kastawan ni man ti panag-disuti bahalay tayan mi, Manong Nemi, imbag na nalagda, tinaglingadan mi, ay, saan kaya puputok dito, ay, saan nakiramraman, abo pulis, saan nakiramraman, saan ang NPA, saan ang rebelde. Manong Nemi, na imatangak na mismo, anay matangak ti bukel, dua bukel ti matak. No kasano nga napasag ni Ramon Manong Nemi. Tag dumarop dagiti pulis iti naglagadan mi ti magdarisuna sa nagginamatan intan ko nanang ginutan ko ti imak ket sa anak nga naala. Nabati ket nakita ka ti maray suna ket nakita klaengan Manong Nemi no kasano nga nagdiso dagiti bala ti paltug iti bukot na ket orala napakleb Manong Nemi nga nakusbo. Kinunak iti kis ko Manong Nemi tinakitak nga nagsaya sa iti dara iti bagina amang digdigos kang kuwanan. Ti marayak ni masuda kita yan na Manong Nemi pinagdatak sa ako'y narako. Ramon! Ninagpanawan Ramon! Ramon! Divina. Ramon! Iba't pati ka wanay. Iba't pati ka. Imla digit nagtasahan. Sa agabay tuloy ti panangipatik ko ka. Tigayit ko kumakit alaing ka sa jabantay at sa jetang agden nakakasawa. Yung saan nga na ipalubos ka mo. Ramon. No kuman nasapsapo nga namuak no sa sino ka. Nabagbagaan ka kuma. Tapno. Igsubli ka kumati ikom ti gobyerno kat na ikanta ni Guntawa eh.
siguro kat... Ha? Ramon! 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 Nagsalungay nga yan, Manong Nemi. At saanin ko mang angas pahin ni Ramon. Di lalaki, Manong Nemi, nga namamok. Nga iso tinakaetapaan, nakaatipaan. Iti panggap kong masumbrek na kasmadre. Di lalaki, Manong Nemi, nga nang salakan kaniyak. Iti pa nakadisgrasya mi. Di lalaki nga namang pitik ti pusok. Di lalaki nga sinusurok ng inayat. Iti awang patingkana. Ti lalaki, Manong Nemi, nga nang ipasukwak, nga nang ipaayak, ti amin ko, iti namin adu nga gundaway. Ti lalaki nga karik nga ayatek, iti agnanayon. Imawanan, Manong, gabuto na tayan ni Ramon. Manong Nemi, pinaladan ti bangkay na. Ininto, nga naging pulis, Manong Nemi, minakapapataw ka nakatiliw ka naging nasugatan kin simuko nga rebelde. Nagkanantua ni Ramon. Nagpapata kami nga napan iti presinto, ti police headquarters. Naamuhan ni mamati na basamak, Manong Nemi, kat iman nga dagos. Divina, ang anak ko, abe kas na tilangam. Abe kas na tirawatib. Ano na kita? Nagbaga nga dara? Apay! Mama, si Bibiaga. Ngam dara ni Ramon da ito. Kapatay narakop ko, kabayat ng nagsaysayasay di dara kaya kwana. Kaya't nang kumangeda yun ni Ramon, ngam dimteng di kiti polis. Uy, nadagayam ti polis ka nakasagana nga mga tipaak kan mangparmek ka na kwana. Sigon, itinangig ko, Mama, kat siyak tinarawat da, tapno masarakan da no sa dinutayan ni Ramon. Siyak ti sinupsiputan da, sinurot da, aging gana kita da, nga nakisinara ka kini Ramon. Nga dahi tamatin di ginundawayan, di kiti pulis nga pinaulaulahon ti ayan, di kiti rebelde. Kung nagtupay ngamin. Ay, hapo. Adda ka kumaita, iti kumbento, o may nga madre. Ngaming gawid na kami, iti may sa kriminal, may nga sa iro. Nga nangigawid kan ka, itinanay ko mga panagsaribim kinihapo Diyos. Sampay nga nalato, ti amin mo ma. Oh, kabarbareng ano awatan da kapailan ti kumbento nga saanan nga virgin. Taapay, dagiti ka dilayang virgin, ti agbalin nga madre. Ngayon saan ko nga ginandat pa'y Manong Nemi, itinanggap bisyon, amang ituloy, tiratunday nga rapap ni Mama. Tasan siguro nga talaga, Manong Nemi, nga kari nga didat pagtungpala. Intuloy ko, Manong Nemi, tinagtrabaho, itibang ko ang pagtrabaho. Kaya dumanlat naman nung namin na lalaki nga mangidijaya ti panagayat na kanya. Kaya tsaka mo man ang nemi. Daw apay kaslasan ko nga masusuro nga iwagsak ni Ramon ti pusok. Nagtalinaed ni Ramon iti pusok man ang nemi. Kasla iso tinagbaling na kandado nga dinto pulos maagletat nga malukatan. Ngam jak tula mo manong nemi no intun ka ano ti panawen nga dumteng to ti lalaki nga kabaylan na lektaten ti kandado ti pusok. Tapno malukatan ket balbaliwak apastriken ti sabali ngayan. Tilangan panawen manong nemi ti makigandang no intun ka ano pasamak da ita. Nabayagan nga may nga padi, Manong Nemi ti kapsat ko. Nabayag kumamitan nga may nga madre. Ngayon nagtultuloyan nga nagbakita kabalasang pinatawan ko nga 38, Manong Nemi. Nga nagtultuloy ti kada ka pa nagtrabaho ti bangko, ket may iliw Manong Nemi ni Mama.
Iyo, yan tangi, kit saan ka lang nga nagmadre. At ako mang matgarot, arama, may sagot mo kanyak nga po ko ka. Ay na, manulangin nga tao nagmenepos kanton. Divina, lukatamon tapusong parit sa baling nga ayat. Tabarbareng no ada, may sagot mo kanyak nga oray, dua talo nga apo ko. Ay, nga karagitoy manong nemi, awampay. Ket sampai kadimteng tinay kari nga lalaki nga kasukat, dedi Ramon, dito'y poso. Dito nga rin ti makasalita, manong nemi kadagyaman naklauna iti anus mo, nga nangibasa, ket sampai kumanta damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiripad agadimngeg. More power to your program, anong, and God bless. Tuway nga rin agyaman nga pagaya mo, Divina. Thank you, Divina.